Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Umunyapolitiki w'inararibonye wo muri Kenya Raila Odinga waruzwi cyane mu mateka ya politiki y'igihugu no mu rugamba rw'uharanira demokarasi yapfuye afite imyaka 80. Odinga yapfuye kuwa gatatu yari arimo kuvurirwa mu bitaro byo mu Buhinde. Polisi mu Buhinde yabwiriwe n'amakuru by'Abafaransa Yapfuye ko yari arimo agenda n'amaguru ari kumwe n'umuryango we ndetse na muganga we bwite. Ubwo yituraga hasi bitunguranye yahise yihutanwa kwa muganga ku bitaro byari hafi aho yatangarijwe ko yapfuye. Mu byumweru byavuga ngaha bishize hari uguhizwa ku buzima bwe n'ubwo mu muryango we n'inshuti ze muri politiki bari bapfuje amakuru avuga ko arembye. Abanyapolitiki n'abandi batetsi muri Minisitiri wa Ethiopia Abiy Ahmed batangaje ubutumwa bwo kwihanganisha umuryango we. Odinga waruzi gukusanya imbaga y'abantu ndetse wari umuntu ukomeye muri politiki ya Kenya, yiyamarije kuba perezida inshuro 5 zose ariko ntiyashoboye kugera kuri uwo mwanya. Muri buri matora ya perezida yiyamajemo kuri izo nshuro buri gihe yanze ibyavuyemo akenshi avuga ko yibwe intsinzi. Nyuma y'amatora y'2017 urukiko rw'ikirenga rwa Kenya rwemeje ko yari ari mukuri ubwo rwatije agaciro intsinzi y'Uhuru Kenyatta ndetse rugategeka ko amatora asubirwamo, ariko Odinga yanze kwitabira amatora yasubiwemo asaba ko hakorwa amavugurura mu rwego rw'amatora. Amatora yateje impaka 2007 ubwo Odinga avuga ko Mwai Kibaki yamwibye intsinzi yatumye muri Kenya haduka amakuba ya mbere akomeye cyane yabaye mu mateka y'iki gihugu. Urugomo rwaradutse mu bice bitandukanye by'igihugu rwishijwe abantu 200 abandi hafi 600 biba ngombwa ko bahunga bata ingo zabo. Mu gukemura amakuba Kofi Annan hoze ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni yafashije mu kugera ku masezerano no gusangira ubutegetsi yavuye mu kirori rya leta y'ubumwe no Odinga abaye mu minisitiri w'intebe. Akenshi yagiye yiyunga na perezida w'abagore ku butegetsi mu matora y'abagaranzwe impaka. Nyuma yo gutsindwa ko mu matora aheruka kuba mu mwaka wa 2022 yaje kwifatanya na perezida William Ruto mu cyiswe leta y'ibiro na benshi. Iyo leta yatumye benshi mu nshuti ze bashyirwa mu myanya ikomeye y'ubutegetsi. Yasobanuye ko iki cyemezo cyari ngombwa ku bumwe bw'igihugu nyuma y'imyigaragambyo yabaye mu gihugu umwaka ushize ikarangira bigaragambyaga biraye mu nteko ishinga amategeko ya Kenya. Abigaragambyaga barirwa muri za 40 biciwe mu bucyamene n'abashinzwe umutekano. Ubutegetsi bwa Ruto bwashyigikiye umuhate Odinga wo gushaka kuba umukuru wa komisiyo y'umuryango umwe bwa Afurika mu matora yo muri Gashyantare uyu mwaka. Nubwo yarashyigikiwe na benshi mu karere byarangiye yatsinzwe n'umukandida wa Djibouti Mohamed Ali Yusuf. Odinga yigize bamushyigikira cyane kandi bamunambyeho mu gihe yamaze muri politiki cyane cyane uburengerazuba bwa Kenya bavuka. Abamushyigikiye bamuhimbye amazina nka Baba bivuze data, Agwambo igikorwa cy'Imana ndetse na Tinga imodoka rutura ikora ibintu binyuranye nko guhinga. Iryo zina rya nyuma bari kuye ku kirango cy'ishyaka rye cyo mu matora 1997 yafatwaga na benshi nk'umuhanga cyane mu gukora igenamigambi rya politiki no guteranya imbaga y'abantu. Akenshi agashobora gutuma abantu benshi cyane bitabira imitingize za politiki ndetse yari afite ubushobozi bukomeye bwo kwisanisha n'abaturage bo hasi. Azibukirwa ku rugamba rwe rudacogora rwo guharanira ubwisanzure muri demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Yigeze kuba imfungwa ya politiki ndetse afite umuhigo wo kuba ari we mfungwa ya mbere ya politiki yafunzwe igihe kirekire cyane muri Kenya. Urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu cy'ishyaka rimwe rwatumye afungwa inshuro 2 kuva mu 1942 kugeza 1998 no kuva 1999 kugeza 1991 ku butegetsi bwa Daniel Yapfuye. Mbere yafunzwe ugerageza guhirika ubutegetsi muri 1992 bituma amenyekana cyane ku rwego rw'igihugu. Abanyakenya babonaga Odinga nk'urazwe politiki na se Jaramogi Odinga uyu yabaye vice president wa mbere ya Kenya mu kubonye ubwigenge, ariko 1966 muri guverinoma nyuma yo kutumvikana n'uri perezida w'icyo gihe Bwana Jomo Kenyatta. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe umutwe M23 washinje ingabo za leta ya Kongo Kinshasa kurasa mu buryo bukomeye. Banditswe umutwe M23 washinje ingabo za leta ya Kongo kurasa mu buryo bukomeye ibirindiro byawo. Nyuma y'amasaha make impande zombi zemereje gushyiraho urwego rwo kugenzura agahenge muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. FC M23 yemeje ko hagabweho ibyo bitero biciye mu bugizi wa Lawrence Kanyuka abinyuje ku rugo rwa X. Yavuze ko iryo FC M23 rimenyesha abanyagihugu ndetse n'amahanga ko nk'uko bisanzwe bikorwa ihuriro ry'ingabo za Kinshasa ryagabye ibitero by'indege bikomeye mu bice bitoya n'abantu benshi ndetse no kwindiro byacu rero mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Nyuma y'amasaha make cyane yase mu masezerano y'agahenge yashyiriweho umukono wa ku itariki ya 14 Ukwakira. Kanyuka yavuze ko ibitero by'ingabo za leta byibasiye ibindiro bya M23 mu duce twa Kadasomwa, Rushimbi, Kasake n'ahandi. Agaragaza ko ubutegetsi bushoza intambara bwa Kinshasa bukomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage b'abasivile ndetse no kudubya gahunda zose ibiganiro bigamije kuzana amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Kugeza ubu ntacyo Kinshasa iravuga ko byashinjwe na FC M23. Nyamara ariko kuwa kabiri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yatangaje ko idora leta ya Kongo na FC M23 basinye ku bwumvikane bwo gushyiraho urwego rwo kugenzura ibarizwa ry'agahenge. Ubwo bwumvikane bugendanye kandi bukurikiwe n'amahame yo guhagarika imirwano impande zombi zashyizeho umukuru muri Nyakanga uyu mwaka i Doha. Amahame atarubahirijwe ko imirwano yakomeje mu ntara za Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Leta ya Qatar yavuze ko urwego rwo kugenzura bumvikanyeho ruzajya rukora iperereza rukareba barenze ku byumvikanweho ruga raporo inzego bireba mu gukumira ko imirwano yongera. Impande zombi zageze kuri mu gihe imirwano muri iyi minsi ikomeje kuvuga muri teritwari za Rucuru, Masisi na Walikare n'ahandi hagati ya M23 n'imitwe itandukanye yose ifashwa na leta. Minisiteri y'itangazamakuru n'itumanaho ya Kongo Kinshasa ivuga ko urwego yemeje ruzaba rugizwe n'abahagarariye leta n'abakuru ruhande rwa FC M23 n'indorerezi za Qatar, Amerika, Ubumwe bwa Afurika,
ICJ na MONUSCO. Iyi minisiteri yavuze ko bigezweho nyuma y'uko mu kwezi gushize hashyizweho urundi rwego rwo gushyira mu ngiro guhererekanya imfungwa, ivuga ko ari ingenzi mu kubahiriza ya mahame yo guhagarika imirwano impande zombi zasinye mu kwezi kwa karindwi w'umwaka. Leta ya Kinshasa ivuga ko mu kwemera ibi byose ishimangira umuhate wayo mu kugera ku guhagarika imirwano, gushakira abaturage umutekano no gutegura ibisabwa kugira ngo hagerwe ku masezerano y'amahoro arambye. Leta ya Katari ivuga ko gushyiraho urwego rwumvikanyweho ari intambwe ikomeye mu kugana ku masezerano y'amahoro hagati y'impande zombi. Nkivuga kuri M23 kandi umuvugizi wayo Oscar Barinda asanga abahuzi be ku mutwe M23 uri gushyira ubuyobozi butandukanye mu bice bigaruriye nko kwinjira mu buhoro mu nzira y'ubwigenge naho bihuriye. Ibi Dr Oscar Barinda bitangarije ibitangazamakuru bya Bwiza mu kiganiro n'umunyamakuru wabyo Meki Kayiranga. Barinda ubwo yasubizaga kubibaza kuba umutwe M23 waratangaje viza ku banyamahanga, ikigo cy'imari, polisi, igisirikare ndetse n'ubutabera mu bice bigaruriye bakabihuza n'ubwigenge. Ati naho bihuriye turavuga tutaba abaturage bari bagomba guhabwa serivisi bakeneye, bunagana twamaze umwaka urenga tutarashyiraho na nyumba 10. Barinda yakomeje avuga ko abaturage bari bakeneye inzego zibayobora, zibakemurira ibibazo ndetse zibaha serivisi. Ibi byose Barinda yagaragaje ko babikora kubera ubutegetsi bwa Kinshasa, aho nk'umujyi wa Goma umutwe wa M23 wawufashe utabigambiriyeho ngo wasanze nta mazi, amashanyarazi ndetse na internet birimo, ngo utari kwicara gusa ngo urebere. Ku kibazo cya viza umutwe wa M23 watangaje ku banyamahanga basura ibice bigaruriye, Dr Barinda yatangaje ko ari Kinshasa yabitangiye yanga impapuro z'inzira umutwe wahaga abaturage baturutse mu bice uyobora aho bagiraga mu bihugu byo mu karere bagasubizwa inyuma. Barinda yemeje ko bafite viza za Kinshasa bemererwa kwinjira mu bice bayobora. Umunyamahanga usabye viza ya Kongo aje mu bice bya M23 uyobora bisaba ko uyu mutwe yemeza. Kuyibaza niba M23 iri kwigira leta, Dr Barinda yatangaje ko nawe bifitemo ko ubwo ari leta ya Kinshasa bifitemo uruhare, aho yatanze urugero rw'ibicuruzwa bivuye mu bice bya M23 yafashe bijya mu turere twa leta ya Kinshasa byongera gusoreshwa. Dr Barinda yemeje ko ibiganiro bya Doha bakibifitiye icyizere 100% ko bima gusinya guhagarika intambara. Icyiciro gikurikira kizibanda ku mpamvu z'amakimbirane zatumye begura intwaro. Leta z'ubumwe za Amerika zashimye ubwumvikane bwo gushyiraho urwego rwo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano guverinoma ya Kongo Kinshasa yagezeho na M23. Kwa kabiri nibwo impande zombi zemerejwe gushyiraho uriya rwego nyuma y'icyiciro cya gatandatu cy'ibiganiro zageranye ku wa mbere. Urwo rwego ruzaba rugizwe n'umubare ungana uhagarariye leta ya Kongo na M23 n'indorerezi z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, leta ya Katari, leta z'ubumwe za Amerika n'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari. Mbere hari haratanzwe igitekerezo cy'uko ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO arizo zizagenzura izuba ry'agahenge, ariko M23 yarabyanze igaragaza ko zibogama kuko yigeze kuzirwanya zifatanije n'iza Kongo. Leta ya Kongo na M23 byemeje ko bizajya bihinzira abagize urwego kugira ngo basuzume cyangwa se bakore iperereza ku birego byo kurenga ku gahenge, kandi ko buri cyumweru uzagera ku raporo ku ntambwe iri guterwa cyangwa se imbogamizi zigaragara. Biteganyijwe ko inama ya mbere y'urwego uzaba bitarenze iminsi 7 uhereye ku munsi ruzakirirwaho kugira ngo itegure imirimo yayo izakurikiraho. Leta z'ubumwe za Amerika biciye umujyanama mukuru wa Perezida Trump ku bibazo bya Afurika Mossad Bros bashimye ubwumvikane Kinshasa na M23 bagezeho, babugaragaza nk'inama ikomeye igana ku masezerano y'amahoro ndetse no gushyira mu bikorwa yasinyiwe i Washington hagati y'u Rwanda na Kongo. Bros ati turashimira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 kuba bemeye gushyiraho urwego rwo kugenzura no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano i Doha. Iyi ni intambwe ikomeye izafasha Kongo na M23 kwegera amasezerano arambye y'amahoro kandi bigafasha no gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington. Yavuze kandi ko urwego ruzagenzura ibarizwa ry'iby'impande zombi zemerejwe binyuze mu perezida no kugenzura ibirego by'ihohoterwa iryo ryose, ruzongera icyizere hagati y'impande zombi ndetse runagabanya umwuka mubi mu bice bikomeje kugira umutekano muke. Amerika kandi yashimye Katari ku musanzu ikomeje gutanga ku biganiro bya Kinshasa na M23, ishimangira ko yiteguye gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ryaryo byuzuye kugira ngo urasirazuba bwa Kongo bubone amahoro arambye. Nasimbukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika bazi ko Kiliziya Gatolika ya Tanzania yamaganye ubutumwa bwa yitiriwe busaba abaturage kugumana ituze mu bihe by'amatora igihugu kigiye kwinjiramo. Ubu butumwa bwa Kiliziya yihakanye buranahura n'ubwo ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan umaze igihe butangaza mu gihugu busaba ko umutuzo nta kizawusimbura kandi wabirenga batazabanye kimukubise. Ubu butumwa busenguzi bavuze ko bwerekana imbaraga Kiliziya Gatolika ifite muri Tanzania, cyane ko 30% by'abaturage ari abanyagatolika bakaba ari abakristo benshi muri iki gihugu. Kiliziya Gatolika muri Tanzania bavuga ko ifite imbaraga kuko ifite amashuri menshi mu gihugu kuva ku nshuke kugeza kuri kaminuza n'amavuriro. Ibi bikorwa byose bikora ku buzima bwa buri munsi bw'abaturage biyimbaraga Kiliziya kuvuga ariko ijyana mu gihugu gukoresha imbaraga leta muri ingeri, akaba ari mpamvu abantu bayitirira mu bikorwa bimwe na bimwe nk'ubu butumwa bwatangajwe. Umunyamabanga mukuru w'abasenyeri ba Kiliziya Gatolika muri Tanzania yatangaje ko ubwo butumwa bwatangajwe turi bwa Kiliziya ngo ntawe bahuriye nabwo. Ubu butumwa bwo Kiliziya Gatolika ivuga ko atari yabutanze busaba abaturage kutijanika mu bikorwa bishobora guhungabanya igihugu kandi busa neza n'ubwo leta ya Tanzania ihora itangaza muri ibihe by'amatora. Kiliziya Gatolika yamaganye abantu bose
bose bagerageza kwiyitirira inzego gucika kuri uyu muco mubi, ndetse yasabye inzego birakurikirana hakamenyekana umuntu wiganye imikoro n'abasenyeri ba kiliziya kuko bigize icyaha. Hari abanyatanzania bavuze ko impamvu kiliziya gatolika yanga ko yitirirwa bene mu matangazo idashaka kwivanga muri politiki kuko leta yakunze kwibasira abayirwanya yitwaje kiliziya gatolika. Muri uku kwezi kwa 10 kandi umuryango w'Isilamu muri Tanzania wamaganye ubutumwa nk'ubu bwatanzwe mu izina ryabo, bavuga ko leta idakwiye kwitwikira abanyamadini ngo itange ubutumwa bwayo bibitiriye. Ubu butumwa buhimbirwa inzego z'amadini buje mu gihe hari amakuru ataratohozwa neza avuga ko ku munsi w'amatora nyirizina abaturage bazakora imyigaragambyo mu gihugu hose bamaganira ikinamico ry'amatora. Iyo myigaragambyo ivuga ko izabateguwe n'urubyiruko rwamaganirijwe irengero ry'abarwanya leta. Aya matora ya tariki 29 ukwezi kwa 10 ntazagaragamo ishyaka Chadema rikomeye mu yarwanya ubutegetsi kuko ryayakumiriwemo ubwo ryatangizaga ubukangurambaga busaba ko impinduka mu mategeko agenga amatora. Perezida waryo Bwana Tundurusu yanaje gufungwa ashinjwa kugumura abaturage kugira ngo batazitabira aya matora. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditswe mu radio hafi magana muri Uganda ashobora kwamburwa uburenganzira bwo kuvugira ku butaka bw'iki gihugu kuko yabuze ibyangombwa byemerewe gukora mu gihugu. Muri iki gihugu buri mwaka mu radio na televiziyo banakira urwego rushinzwe itumanaho basaba uburenganzira bwo gukora ndetse bakagira n'amafaranga bishyura kuvugurura ibyangombwa cyangwa se licenses. Iki kigo gishinzwe itangazamakuru rya Uganda cyavuze ko amaradiyo 181 yatse ibyangombwa agera kuri 50 gusa ariyo yabashije kubibona ngo niyujuje ibisabwa, bivuze ko andi yose azakurwa ku murongo niba ntagihindutse. Mu minsi mike ishize hari radiyo 19 zafunzwe kuko zakoraga nta byangombwa. Nubwo bwose byakuriye impaka mu gihugu, leta ya Uganda ivuga ko igihugu kidakeneye amaradiyo menshi kuko ari ikibazo ku mutekano. Ayo yashimangira ko izabura amafaranga yo kuvugurura ibyangombwa azafungwa nta shiti akavuga make yashoboye kubibona. Umutegetsi muri Minisiteri y'Itumanaho n'Isakazamakuru yavuze ko igihugu cyuzuye amaradiyo menshi na za televiziyo kandi ubusanzwe Uganda ikeneye buri radiyo ziterenze 70 kuko ngo zahaza abaturage. Ibisobanuro hamaze gukura ku murongo izabuze ibyangombwa. Ubusanzwe muri Uganda barugura radiyo 182 kandi nyinshi ngo zirunze mu burengerazuba bwa Uganda kuko hari zirenga 95, amajyaruguru afite 72, mu gihugu hagati hari 85, mu gihe mu burasirazuba bwa Uganda bufite radiyo nkeya 52. Nubwo leta ishaka gufunga izi radiyo ariko amakuru yerekana ko rubanda cyane cyane urwo mu cyaro rukunze kumenya amakuru bikesha radiyo kuko amateleviziyo usanga ari abanyamujyi. Imibare igaragaza ko 3% by'abanyarwanda bumva ni muri radiyo rimwe mu cyumweru, 28% bakareba televiziyo rimwe gusa mu cyumweru. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu muri Uganda yavuze ko bari kuringana abaturage ubwisanzure no kuvuga icyo batekereza. Muri Afrika mambwire ko abajenizi bari mu byishimo muri Madagascar Colonel yagiye ku butegetsi, abasirikare hamwe n'abajandarume bari mu mugore w'umukuru w'igihugu. Izo nka parade tadambo hitsuro hitra iyantana riva mu murwa mukuru mu myaka igera kuri 15 ishize. Iyi ngoro ya Perezida Andrila Jorina waraye ukuye ku butegetsi mu myigaragambyo imaze ibyumweru y'urubyiruko ruzi nka Generation Z. Tugiye gufata ibintu mu maboko ni amagambo Colonel Michel Randiranina yavuze ku mugoroba imbere y'urubyiruko ibihumbi rwariho rwigaragambya ku rubuga rwa Parade 13 May mbere yuko we n'itsinda ry'abasirikare mu mutwe ayobora wa Capsat n'abandi bo mu yindi mitwe y'ingabo imushyigikiye berekeza kuri ya ngoro y'umukuru w'igihugu. Ibi byakurikiwe n'ibikorwa by'urubyiruko byo kugaragaza ibyishimo bikoye mu mihanda y'umurwa mukuru bishimira ko baje gukuraho Perezida Jorina uri muhungira ahantu hatazwi neza. Ibinyamakuru muri Madagascar byatangaje ko kuri wa gatatu ibikorwa bitandukanye by'ubuzima busanzwe mu mujyi wa Tananarivo n'ahandi mu gihugu byasubukuye ko imyigaragambyo yarangiye. Imyigaragambyo y'urubyiruko rw'abajenizi muri Madagascar yatangiye ibintu biribura ry'amazi n'umukene bw'amazi meza. Abasesenguzi bavuze ko ku ikubitiro Perezida Jorina ataye agaciro kanini urubyiruko. Imbuga nkoranyambaga zafashije kwihutisha akababaro k'urubyiruko mu gihugu ndetse no guhanahana amakuru y'uburyo nabo bari bukore imyigaragambyo. Byafashe intera birenga umurwa mukuru uzwi cyane nka Tanabigira no mu yindi mijyi y'iki kirwa cya kane kinini ku isi nka Towasina, Antsirabe na Mahajanga. Hejuru y'amazi n'amashanyarazi, urubyiruko rwazamuye ijwi no ku bindi bibazo birimo ruswa, serivisi mbi za leta, gucunga naho umutungo wa leta, maze rutangira gusaba ubutegetsi kuvaho. Igisirikare cyari gicucetse nta gipolisi na jandarumuri bahanganye n'abigaragambye. Perezida Jorina yagerageje guturisha abigaragambye kuraho guverinoma yose atangira gushyiraho abandi, ariko byari bigeze urubyiruko ruvuga ko icyo rushaka ko ruko ubwe yegura akava ku butegetsi bw'iki kirwa gituwe n'abaturage miliyoni zigera kuri 30. Ibintu byagiye kumera nabi cyane muri z'icyumweru gishinzwe umutwe w'ingabo z'u Capsat cyangwa se Corps de l'Armée de Personnel et de Services Administratifs et Techniques wakozanye go n'abajandarume na polisi urengera abigaragambye. Uyu mutwe w'ingabo kuri na Colonel Michel Randiranina wasabye indi mitwe y'ingabo gusubira mu bigo bya gisirikare n'abakuru bayo babishaka ngo baze biyunge kuri Capsat. Bamwe bavuga ko aribwo Perezida Jorina yabonye ko bikomeye akava mu ngoro n'akajugujugu yerekeza mu kirwa gituranye igihugu cya Reunion, aho yavana indege ya gisirikare y'Ubufaransa yamujyanye hatazwi neza kugeza ubu. Kuwa mbere nijoro aho yarahungiye, Jorina yavuze ko yishe ahantu hatekanye nyuma y'igerageza ryo kumwica. Yamagana abashaka gukora kudeta mu gihugu no gushaka kugisenya. Nyuma y'ibyumweru by'imyigaragambyo urubyiruko rwari rutegereje kandi rwize ko abasirikare bashobora kuza ku ruhande rwabo nk'uko umwe mu bakuriye abigaragambya yavuganye n'umunyamakuru wa BBC Antananarivo. Kuri uwo munsi Colonel Michel n'abasirikare baherekeje abigaragambya kuri rwa rubuga
Paredi 13 Mai babuzwaga cyane kugeramo maze barushaho kuzamura amajwi basaba Rajolina kwegura kugira ngo bagere kuri urwo rubuga. Kapusati yarasanywe n'abajandarume bari ku ruhande rwa Rajolina. Koloneli Andriyanirina avuga ko umusirikare umwe Kapusati yasize ubuzima. Kuva kuri uwo munsi n'imitwe y'ingabo nayo yatangiye kwifatanya na Kapusati hamwe n'abigaragambya. Kapusati n'umutwe w'ingabo wivumagatanije kuri leta 2009 uri ku butegetsi bwa Marc Ravalomanana maze ushyiraho Rajolina nka perezida w'inzibacyuho. Ku wa kabiri perezida Rajolina yasohoye iteka risesa inteko ishinga amategeko yo kumenya ko yari igiye guteranika mukuru w'icyizere igatangaza ko nta butegetsi buriho kugira ngo inama nkuru y'ubucamanza ikire ubutegetsi bushya. Inteko yirengagije iryo teka rya perezida uri mu buhungiro iraterana. Ku badepite bagera ku 130 biganjemo mu ishyaka rya Rajolina bunze umwe nabo ku ruhande rutavuga n'ubutegetsi maze ku bwiganze busesuye batora bemeza gukuraho Rajolina. Inama nkuru y'ubucamanza yahise isaba Koloneli Michel Randirayina komanda mukuru wa Kapusati kujya ku butegetsi by'agateganyo. Inama yamusabye gutegura amatora y'minsi 60 kugira ngo ubutegetsi busubire mu maboko y'abasivile. Abanyamakuru muri Agaseke bivuga ko igihugu cyari kimaze imwe mu mpagarara cyahise cyumvikanamo amajwi y'ibyishimo ku mihanda mu mijyi itandukanye birinda itangiriro rishya nyerezo y'ubutegetsi bwa Rajolina wabugiyeho 2009 mu buryo busa n'ubwo avuyeho.